ingoa I te aroaro ngā tūpuna, o tira I te ahua tō tātou kaupapa tēnei kamihia kera kia rata. E kohi nei rā ko ngā whakaro, ngā pura, o tira ka whakaro tia kera ki taku koraua kia koro timirahi. O tira I ngā whakaro ki tana hoa, ki tana makau ki aneni mere. O tira ko te whai whakaro akera ki aneni huana I tēnei rā kia karangatu. O tira rātau ngā kaumata, ngā hautu, o te waka rātau I noho mai ai, hei whakaruru hau, ai te rohe o ikaro tēnei katangi a kera kia rātau. O tira rātau, I whakangati ai ko te reo tēnei katangi a kera kia rātau ki mai kia tātou, ka tāwhana ko te ao mara. Te ati awa koutou rā kei ngāri ngā mākoha, tēnei rā mātau, whakakanohi mai ai, I te au o te kōrero, he kapa, he puna, he moko puna tēnei, kua whakaeke mai nei ki runga kia whūtau. O tira kei ngāri ngā kei ngā whakawaiwai, ka o ki rā ki tō te kōrero. Aha, e ki tēnei rā ko te matakanohi o rātau nā, e tēnei te whakaeke nei ki runga kia whūtau tēnei rangi. O tira kei taku pāpā e kura, o tira kei taku pāpā e o te waihoroi. Kōrua rā, whakatau nei, I ngā konga kaeke nei rā ki runga I tō rātau hauarahi, I runga anō I te au te kōrero ko te kaupapa. E wānangatia nei rā tātou whakanui tēnei rangi tēnei kamihia kera. O tira, kāreru nei ko te kōrero ki tēnei ai, ko te wā, e kipa hare nei a tātou I roto I nei mahi, I roto I tēnei rangi, he roa tēnei tātou, e whakawhaiti mai nei I tēnei rangi. O tāku noiho, nā te tono mai tētai kia kumea ki tēnei tā, hei arahi I o tātou, ka akonga kia whakawhiwhiki e nei tohu I tēnei rā. O tira taku pāpā ipo, koe tēnā I haere ai, tau Shiri, kawe akera I te ahuatanga ki ngā mahina nui, o runga I te motu tēnei kāmihi akera kia pūtau. O tira, kai te poari tātou e pai nei, tēnei kāmihi akera, tēnei tāpūtau moko puna, e mihi ake nei kia pūtau. I runga no I te whakataunga kōrero tātou e pai mai tēnei rā. Huri noa tēnā pūtau, tēnā tātou katoa. Kua tipura ei oranga mo te iwi mari ma te matua I te rangi ei arahi te Kōhanga tātou e pai nei runga I te kōrero, tuku mana, tuku ora, tuku iho kia tātou, tēnā tātou katoa taiwana. Arata tēnei te tāhuria, ara ki te ruruku ki te karakia, amo te kaupapa o te rā. Ara kau, ki uta kau, ki tai kau, ki tēnei whenua, tau au. I piki maunga koutou tā ngai e piki. Pare koutou tā ngai. Tā awora tā uari ki maua kai te manohoro o tēnei tau hau, he uru ora. Ko te waka uruora I te kaununui, ko te waka uruora I te kauroro, ko te waka uruora I a rangi nui e tū nei. Ka uruora ngā atua, ka uruora ngā tāngata, ka uruora ngā kōrero, ka uruora ngā wānanga. Ko te waka uruora I te kaununui, ko te waka uruora I te kauroro, ko te waka uruora ki a rangi nui e tū nei. E rongo wakairi e kirunga turu o uti waka maua kia tīna hui e. Tai ki e. Tēnei te tāuri atura, te rā kau kororo kia koutou kai whakaari o te rāne, kai kai rā. Tēnā. Akatia te rā kutinga tatahi kia tauturi te rani mai e tama o te tamangi tāwa whakatuna, o tōna mata hina I kia tātou katoa whakatui nei, I raro I te tuanui o tēnei o tātou whare. E kura e tikana kia ne rea te ngami kia koutou rā, e te haukainga o tēnei o tō tātou whare, tēnei o tō tātou marae. Kei ngā koukairo, o tō whare o Kōhanga Reo, tēnei
whira i ngā apunga, mōreira, nau mai hai mai. Hei anga pōtau? Nei, ka pai. Nā reira ko ngā whakaitenga mo tēnei rā, mo tēnei wā. Ka hanga taruki ake te reo Pākehā kia māru mai te katoa. So what we're going to do now is that all the graduates are going to follow Mere. Mere, you follow Mere across the road to get ready for graduation. That will happen at about 20 past 10. The rest of us, ngā manuhiti whātau e hone, if we can just clear the whare for about the next 10 minutes so that we can prepare the whare for graduation. Ka pai? Ore kau he pātai, tēnā koutou. Nau mai. Haere rā. O tira tēnā no tātou, kua tai tātou ki tēnei wāhana te whatina mai. Kia ora, kei konei ko huri moana tēnā rawa atu koe te ranitira. Tēnā rā tātou, me mihi rā kia koutou i tēnei wā e hui pēnei ana keiraro o tēnei whare atāhua, te whare timatanga o tā tātou nei kaupapa. Tēnā tātou. Ka pai no reira pēhea, what are your thoughts about the proceedings so far mai te ata hāpara early this morning, the dawn ceremony? Ki te whakarewa ki tō tātou, te hika ki tō tātou haki, e pēhea nā whakara, how are you feeling? Ātāhua ke te timatanga nei e tātou mā. I rongo ake a hau ngā kōrero timatanga mai te kuiana iritana e papa kara me papa tāmati mā, kia hau nei he mea pai, he mea tino tapu, kia hau nā te mea te waha kōrero o te timatanga o te kaupapa nei. O tira, ko tai ake ngā mokopuna, ngā kura, ngā kohanga keiko nei ana, he whakamana, he whakarangatiratanga tēnei pōtaitanga mo te rohe nei. He pai noa ake te kōrero. Ka pai, I suppose, kāre he tātou te hia kia tino political wa tātou kōrero. Hoi no he Māori tātou, no reira, everything's political. Last day for the elections. This is the last day to vote for your rohe rep. You've done 5 years. How has it been? Look, just an honour from the start to be able to be the kōrero, waha kōrero for Tāmaki first and foremost. The best rohe in the rohe in the country, Tāmaki Makaurau. Well, you know, they think we're hogging it, hara mai noi ho tāua, because i o mātu wā koutou mānai, I try to grab your fellas mānai. They all ran away, but the brothers in Tāmaki, you know, we're standing strong and yeah, like you said. Well, you know, he mataku a hau I tēnei wā, ka tatari ake a hau mo te waha kōrero ko wai ana, engari me mihi rā ki a Tāmaki, ki a tātou, mo te tuku aroha ki a hau, me taku whare, so waiting and we'll see where we go, but if we're lucky enough to get back in there, bro, you know, we have a plan, we want to get our claim sorted, and we want to move on. Koina te kōrero I te ata dei. Ka pai. So what? Yeah, you're looking at 5. What have you learned over this? I mean, and you finally got to sit down with Tāmati, and I konea nēni tili, and you know what rātou who helped start the kaupapa. So you know from where I think about when you first started to where you are now 5 years later. Yeah. What are some of the gems, the pearls of wisdom or learnings you've been given? Plenty of pearls and wisdoms. I have to say, bro, sitting between whaia Iritana and Tariana. You know, you can get your ears pulled now and again when you step out of line, but I think the main thing for me, bro, is sitting and on the board, you get to see the painga, te taumaha, te kairunga kairaro o te motu, not just Tāmaki. That's the first thing. The second thing is I'm sitting amongst others on the table who've been there from the start. And I think lastly for myself, to be honest, bro, since I left the police,
working in the community at Te Puia. The Kōhanga Reo's been a blessing for me because it's really taught me about myself. He Māori ahau. And you won't get any more Māori than Kōhanga Reo, bro. When it goes right, and when kei te he ana koe, kei te haka tonu ana te pōri ki ahau, engari, that's the learnings that I've had, bro. That's quite an interesting kōrero you see. I'm at Te Puia, and you know, mātou I Waititi, and we're here in Aroha ki te tanata na marae taone nei, a home away from home, so to speak. They've done so well to respond. I was over there across the Tarunana, and they're still giving out the packages for our whānau, ki te tautoko i a rātou, te whānau i a rātou. So, you know, like I said, don't really make it political, but you know, we almost have the kōrero since we got the time while they're reset. But the, you know, the mandate has dropped, and you know, we still got to make healthy decisions for ourselves and our whānau and mokopuna. Oh, we do, bro. And you know, unfortunately, bro, it's not going away. It's going to be a part of our lives as we